pozdrav svima ljudi, Dark Gamer ovdje, ovo je moj prvi klip i u ovom klipu ću vam pokazati kako napraviti Minecraft gratis server. Kao da vidite, tu je moj drug Petar, ali on je mutirao mikrofon, pa da ću vam pokazati kako da napravite gratis server. Znači, ukucate na Google gratis server i sad će vam ovako, ja sam već ušao, znači, i morate da se registrujete. Imamo register, znači uzavljamo gamer password, stavit ćemo na to sve. Sačekajte malo i stavit ću pauzu samo dok ne nađem ime. I evo nas nazad ljudi, znači joj ne može. Da malo pre sam mogu. Evo ga ostupa meni, znači šifru sam tam. Znači, i ovdje je počeo, stavio se vaš ime. I potvrdite, idemo u registru. Idete close. Znači, evo meni je već to stiglo na tabletu, ali mi ćemo ući ovdje, znači nova tabla, novi prozor. I sačekamo malo. I pojavit će vam se ovako tu sad. Ako neće, onda uđite samo u Gmail. Neće pravilo. I vidimo se samo da uđe. Ljudi, evo nas i evo ušli smo u Gmail i kada ćemo se ovako vratiti u server, get server.no, activity your account. Hello Superman, thanks you for registering at gradserver.no, to activity your simple follow. Znači, idete tu samo, morate. I ovako, thanks you for registering at gradserver.no, to activity your simple your account. Simple follow the link below. Enjoy your stay. gradserver.no i idemo ovdje na link. Sklonimo. I ovako ćemo se poraditi. Znači, ovo se nekako pogasimo. I sad idemo rent Minecraft server. Rent Minecraft server. I stisnite ovdje Minecraft. Tako, link od sajta će biti u opisu videa. Sad pišu ovdje new server. Znači idemo select location. Klip već traje 4 minuta. Znači idemo tu i stavit ćemo na Evropu. Evropa, ovdje ako hoćete plugine stavite Craft Wookie 1.7.2, ovo Spigo 1.8, ne znam šta je. Znači ako hoćete bez plugina idite tu, ako hoćete s plugina idite Craft Bucket 1.7.2 i Free Create Server. Ovdje ćete pisati to Create Server. Sad idemo u Start Server, Installizing, Starting i evo ga. Znači vaš server je napravljen. Sad ako hoćete premium, idete update premium, ovdje vam je IP. Znači ovdje je name, custom name i sve to, a vi trebate da odete na configurations. Znači možete maksimum da sad igrate.
mrežu. I sad, u onaj mod stavite fails. Znači, zato što ako stavite na true, bit će premium server. Tu stavite fails i idemo save and restart. I znači sad možete svi da uđete. I ljudi, to je to bilo za ovaj klip. Mi se vidimo u sljedećem. Ćao!